Om Swastiastu. Rahajang semang alit-alit kelas 6A. Punapi gatra. Dumugi alit-alit kena rahayung ring jero soang-soang. Aing sedurung lantur. Alit-alit ngajeng lan mesiran dumum Yening sampun sami alit-alit ngajeng lan mesiram. Aing mangkil lanturan nyarengin pelajaran bahasa Bali. Ring bahasa Bali mangkin alit-alit boleh pelajaran uger-uger miwah pasang aksara Bali ring halaman 77 ring buku Mangu Sastra. Ring buku Mangu Sastra cinga alit-alit halaman 72 ngantos 77. Sani mangkin irika wenten pertemuan siki ring halaman 73. Cinga dumun lantur wajan ke halaman 73 pertemuan siki. Irika wenten rangkepan wianjana. Cinga lan wajan dumun. Yening wenten pikobot dados alit-alit metaken sareng ibu. Yening wenten permasalahan atau kendala ring alit-alite memahami aksara Bali. Nah, sane mangkin rika wenten rangkepan wianjana nje miwah ence. Irika alit-alit sampun cinga tulisan sanje. Nah, sekadi sanje. Yening sanje ne ring ungkur ten wenang atau tidak boleh digantung dengan gantungan je. Sepatutnya digantung dengan huruf ne diganti dengan huruf nye dan digantung huruf je. Lantur ence pance. Sekadi nyurat pance. Ne ring ungkur atau di belakang tidak boleh digantung dengan gantungan ce. Dan huruf ne diganti dengan huruf nye. Riki kan sampun ibu lantur, sampun ibu boleh ngicen alit-alit ring kelas 4. Kari ke alit-alit eling. Yening kari punapi yening nyurat panci. Pasti alit-alit kari eling yening nyurat penjor. Pasti karya alit-alit eling Rika kan sampun icen ibu ring kelas 4. Yening nyurat aksara Bali punapi malih. Ingat ugar-ugarnya nih. Ring nyurat aksara Bali setata menggantung. Lan nganggen pensil. Ampunan alit-alit ngangon pulpen mangda tulisan alit-alit rapi lan becik. Rika sane icen tunas ibu ring alit-alit. Sane mangkin tugas alit-alit cinga ring buku halaman 7-6. 7-6 irika wenten satwa atau wacana pancing aksara Bali aksara Bali. Irika wacan dumun utawi salin ke aksara Latin. Lan alit-alit karyanin ring buku tugas bahasa Bali lantur ke halaman 7-7. Indayang cawis pitaken ring suar puniki wenten irika soal malih lelima karyanin cawisane manten. Nika manten tugas rahina waras pate mangkin yening wenten pikobat dados metaken sareng ibu. Puputang ibu antuk Parama Santi. Om Santi 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 Om.